An Rinc Oighir. Bhí scetamíní áthas na páistí. Bhí Lucy agus a cairde ag dul go dtí an Rinc Oighir. Chuir siad scátaí orthu. Thosaigh siad ag scátáil. Chlánaigh Lucy. Thosaigh a cairde ag Goire. Bhí lá iontach ag na páistí. Ceistena. Ceist a héan. An raibh scetamíní na páistí. Ceist a dó. Cá raibh Lucy ag dul. Ceist a trí. Cad a chuir siad orthu. Ceist a ceathair. Thosa siad ag rith. Ceist a cúig. Chlánaigh Lucy. An Rinc Oighir means the skating rink. Bhí scetamíní áthas na páistí. So there was scetamíní áthas, which is really excited and happiness on the children. Bhí Lucy agus a cairde. Lucy and her friends were going to the skating rink. Chuir siad scátaí orthu. They put skates on themselves. Thosaigh siad ag scátáil. They started skating. Chlánaigh Lucy. Lucy slipped. Thosaigh a cairde ag Goire. Her friends started laughing. Bhí lá iontach ag na páistí. The children had a wonderful day. There was a wonderful day had at the children.